Pozdrav društvo, evo nas u novoj epizodi. Sada ćemo igrati sa grčkom nacijom. Grčka nacija kaže have the power of philosophy. Šta to znači u prevodu? Istraživanja u biblioteci su 10% jeftinija, ali osim ona koja koštaju znanje. U suštini preko 90% istraživanja do kraja igre se plaća znanjem, ali sve ostalo je 10% jeftinije, ali zato se i duplo brže istražuju istraživanje u biblioteci, što je u nekim momentima možda bude jako korisno. Univerzitete i prikupljanje znanja možete da radite već od starta igre. Znači od Age 1 Grci jedini mogu da krenu da skupljaju znanje. To ima svoje prednosti, a ima i svoje mane. Također univerziteti i biblioteke su 66% jeftinije. Sada što se tiče ovoga što sam rekao za što ima svoje prednosti i mane, što se tiče prikupljanja znanja, na primjer, ne možete da radite u Age 1 extra science ili extra commerce istraživanje, zato što se to već tada plaća znanjem, iako je to u Age 1. Tako da cilj sa Grcima je da od starta akumulirate znanje kako biste mogli eventualno Age 3 ili Age 4 da uđete najpre od svih protivnika. Ako naravno imate i knowledge rares od starta igre koji mogu da vam dodatno boostaju prinos znanja, to je još bolje. Ali morate se paziti zato što ćete već od Age 1 trošiti brdo zlata. Ako ćete da trošite, nemojte da pokušavate da ugrabite neki wonder koji se plaća zlatom, na primjer viseće vrtove ili kolos. Jednostavno poslije nećete moći da se branite, nećete moći da trgujete, tako da vrlo pažljivo treba igrati sa grčkom. I ajde sad ćemo da probamo. Grčka opet tafes težina, protivnik nas ne interesuje, mapa arena, ali ćemo ovog puta staviti negdje gdje možemo da akumuliramo zlato, to je recimo Great Lakes mapa, tako da ćemo igrati sa njima. Pa ćemo pokazati kako to Grčka može brzo da napreduje. Evo već smo otkrili jedan knowledge rare koji ćemo da koristimo od starta igre, što će nam dodatno poboljšati prinos znanja. Znači sa grčkom se malo drugačije startuje igra, prvo idete da pravite školu i jednu farmu i onda idemo da popunjavamo drva i hranu. Kako budete uzimali plunder od zlata, tako ćete popunjavati i univerzitete kako bismo imali što veći prinos znanja. Popunjavate odmah univerzitet.
baš nismo imali sreće sa jezerom, tako da ovdje nema ribe. Pravimo odmah drugi univerzitet.
imamo dve ribe. Idemo na silk. Stvari nećemo ništa praviti, idemo na science 1. Igramo protiv Azteka, moramo da se pazimo, šta god ubijaju plunder. I evo vidite, Commerce 2 i Science 2 već koštaju znanjem, tako da bespotrebno je trošiti, eventualno, osim ukoliko imate resurs koji može to da popravi tu cijenu. Pošto imamo marble, možemo da idemo i na wonder. Idemo na Civic 2.
I već u 13. minuti imamo preko 600 znanja, tako da možemo da ga iskoristimo, pošto imamo silu, treba ići na malo trgovine, a i nemamo dobar prinos zlata, tako da ćemo sad dodatnim karavanom još dobiti bolji prinos. Malo mikromenadžmenta. I evo već sada možemo da idemo u age 3.
I sada krećemo polako da vidimo.
Znači igramo protiv Azteka i mi jednostavno moramo da ubijamo njihovu vojsku. Sada ćemo ići na mora, pošto imamo dosta konjice.
konjica je stvarno dobra, tako da možete slobodno da koristite. To bi bilo to. Igrali smo protiv Azteka gdje morate vi da ubijete protivnika. Ne smijete dozvoliti da Azteci steku prednost što se tiče smrti, to jest ubistava, jer će dobijati velike plandere, tako da morate držati visoku vojsku, veliku vojsku da ubijate. Ovaj put smo pokazali kako se igra sa Grcima, što se tiče starta igre, krećete odmah sa univerzitetima i sa povećavanjem prinosa znanja. Koristite njihovu tešku konjicu koja je dobra i uzmete monarh istraživanje što se tiče toga i možete da ubijate sve pred sobom. Naravno, Grčka jedino što može da uradi u startu je da brzo ide u H3, od H4-5, već ostale nacije će steći prednost i sve naravno opet zavisi od resursa i koja je mapa u pitanju. Ovo je bila vodena mapa, iako nije bilo mnogo ribe, opet je poslužilo Grcima da imamo dosta zlata, ali na land mapi gdje nemate gold rare ili knowledge rare bit će jako teško, tako da ćete uglavnom biti pikovani kao prva meta u multiplayeru. Malo bacimo pogledi na statistiku, ubili smo 160 jedinica, izgubili smo 11, tako da Azteci nisu stekli prednost što se tiče plandera. Pogledajte prinos znanja koliko je bio veći nego protivnika. Međutim, AI je na toughest ima brži prinos, tako da je ostale resurse u suštini imao više. Mi smo imali zlato, ali smo imali i kolos koji nam je povećao komerc limit za zlato i također smo koristili vodu, a AI ne koristi vodu što se tiče Great Lakes mape. Tako da je to u suštini. Vidimo se u sljedećoj epizodi, tada pozdrav.